की खूब और का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kahnyotrap Integrated Territorial Organization, Keladawan Menteri Jangkatana Boarding ke Sorkar Jilla, Abu Tahir Mandal, bagi MECL ke deban kini no. Ya ke Fedco, bagi MECL kan ped hino ke sam boarding, hakat hal mau senram, namar bagi Fedco kam siu ya karam ke bahadu lai poklur tingka. Kehitu keladawaru badeban ujo ada ke jahar persya ya ke Fedco, namar bagi kam siu ya ke ni karam. Kani keseng kelaikiran ruh halo ke jengkiu palat ke bait hangding jongginong syongshnong ke jela hakabo menteri lokular bun pet ya kani. Sakoi par ke jindawa ke long bakatnan MECL kediban penkiu no ke tulop jongki home guard volunteers ke betre hakitna trekam jong ke MECL namar bakum makalong menta kim shim layo kat kum ke jingsiu ke bekideban yo. Ya ke niru ke hito kalau ong bau menteri sorkar lokular banle ya ke badan kam. Kajingman kendu kujungi kadai halor ban implement no ya katulop jong gini ki train home guard volunteers hapo jong ka Meghalaya Civil Defence and Home Guard Office kani kadai betang ya jong gi MECL mo kam dai re ya brok ki civil defense kat kum bangi hadin bangi yo e kini ki documents ki ba fair ba fair kini ki circular kini ki order kini ki notification ni lab ba hadu menta kini ki volunteer jong ka home guard ki ba tre hapo MECL kim yo rekat kum ka bala implement ya katuka pendrius pak proposal lene ya kata ka highly skill plus ya ka 10% ka high risk allowance but she spa ya ka washing allowance tengi na kalian ko jongi ni laai de kajing tho te kalong kaji kendu ko bastunat bana ka kalian jong power minister ula pan kopi ya ka wages ka dor jong ko wages te ula ai ka commitment un shim ya ka setif ban pengkiu ya ka tulop jong gini ki volunteers kani hang ni kumban pensai ho artarik o laitarik umi arjar arpsau kebuat jong director jong MECL kala pensai badeban penteri kam no ya kata ka wages jong ki highly skill hang ni kala thoma high skill category plus 100 washing allowance and 10% risk allowance per month kabomot kila da kipun kiu kini ki kena gijongi ki batre ha tu ka civil academic volunteer kin yo shutang hapo khatsa wajar ni jare kin yo ke arpo tam ka ba ni pa namar ba ho ni kren be ka ba shai mentala sau post nam man ju thu yo pi ka MECL hapo kan ni ka department jong kini ke volunteer ke claim recruit ka idea bangi wan ru namar ngilai i ba kini ki volunteers haba ki shimti ya kate ka kam jong kita ke belong regular ki ba se yo pe kum ba prapo nyu po prapo hajar te ni ong ik sarkar kan ayu ba pensiu ya kini kataru as parul ban pentri kam ban implement no ya kini ka an ki ba kilale ka ba kila exploit haru kata tan kalian jong minister ula ai ka commitment ba unshim kya ya kini but hagini kisni khot na wot but lashai uang ba kini shong meeting ban ya kran halor kani ni dala de survey ni la ngam jelio but ni la lap ba kani ka franchise lani kata ka Fedco ka pensa ram ka bakam phat siu syak MECL kumbalai folklore tengin na kalian jong ka singi dawa yu power minister ban file FIR persya ya kani ka company but kadai ban ka hagajing lam jong minister CMD bat ka MECL kadai ban shimti no ya to khanang ban la ban penwandur no ya ketika mau sentam power distribution kaba hadu menta kiba pro kiba yuk nong to long yeng kiba pendon kam ka power distribution kadon kumba approximate hadu khat pra hajar te ngi na kalian ko jungi ni penbor bat ni kentu ya ke union jong ka MECL dat nang ta ya ki seng bahlang jong betu kathan ki MLA bakin ya trailang ba kindawan ng sarkar ban kini no bat ban penya hi de ka MECL nomor ba ka franchise kala pending ya ketika pisah karena kalian ko jungi ni stress kata bat ni yai ban ya kan ya ba ni kenturu khamtam ya union
kabadi ban pressure namar ngilai kendu iki engineer jong ka MSL katu kan ni kiong ba kilong capable lada kiyo ia kata ka chance kila ban daga idea kiong ba roughly lada ki invest arpulak kitang la ban gener ke ban mi sadu arpulak kan ni ka lada ka dot ke jing loss like 10% ru nakaliang ka jong ki kini ai trade pat kin wan dor ban pende ban pen yang kan ka MSL bat nakaliang ka jong ni ba yo por nustang istas ba da kumno ya ka fet ko te pendo ndesho ka insurance ka ba nakaliang jong minister hulak rin sa kong ba ka FIR kila ada ai kila budian punya kuntai ta hendri ya ka ba pan simti pat ya kan ya ka Mosenam power distribution kin khot ya ki beriu ki ba don bentah kan ya ka MSL bat kin pek dikinu kita ki lenti kriteria ki bandai te tau kani ka las ka bangia kran be kulum kani ka dei haga jingkio jong ka belai namar pilai I keleng umdei tang hasor andre sha nong bendong kamtam sha mena kani dang siang kadang mi news lemba sepot nong bensong ngok dan gitu ki BPL siang ki ba sna sorkan andre hang tur la kiu ki belai put kini kita te ngilai kran pad power minister ai ka commitment bala don kum kita ka jing kiu kumar kata ka bil subaha ban milimi ye ki SDO ki ba hajan jong gitu ki power distribution lani kila ban lengba ki kenhon jong ki snong gini kita kila punya kenduk minister